Kolika je razlika između Oluje Viljama Šekspira i Oluje Olje Lozice? Velika je razlika, zato što je Oluja koju sam ja sastavljala zapravo inspirirana nekim motivima iz Šekspirove Oluje, ali u suštini u fokusu je potpuno neka druga problematika. Šekspirova Oluja kao njegovo zadnje djelo je nešto što su ljudi tumačeni na različite načine, bogata, ima jako puno slojeva, između ostalog onog što je u prvom planu je uopće pitanje oprosta, milosrđa i način na koji se može proživjeti jedan život i uopće pitanje jednog svjetonadzora. Obrada ova Oluje je išla u nekom drugom smjeru. Mene je zanimalo da li ljudi su skloni tome da jedno govore, a drugo rade. I to je u prvom planu. Motiv osvete, a ne motiv oprosta, način na koji ljudi jedni prema drugima se ponašaju kao životinje i šta to stvarno životinski jest u nama. Problem je licemjerstva koji mislim da je jako aktualan danas, kao što je i nekad bio, danas tim više. I to su recimo nekakve glavne linije prema koje su mene vodile u nekom drugom tipu razrade. Koliko je likova preneseno iz Šekspirove originalne Oluje u tvoju verziju? Malo, iz jednog konkretnog razloga u startu, a to je za postavljanje Šekspirove Oluje, a ne samo Šekspirove Oluje, nego bilo kojeg Šekspirovog komada je potrebno jako puno glumaca. Ili ako ih je malo, onda zapravo ti glumci moraju igrati puno više uloga. S obzirom da je ovo mali teatar i da im je mali ansambl u pitanju, trebalo je neminovno prilagoditi sam materijal. Isto tako vezano na samu temu i fokus sadržajni, tu je ostalo zapravo par likova, oni svi dodatni funkcije, što bi se reklo u Šekspirovoj Oluji, su izbačeni van, jer se meni nisu činile potrebnim za ono što sam ja nekako htjela otvoriti kao temu i kao problem. Od glavnih likova u originalu i u tvojoj verziji, Caliban, Prospero, je li akcent na nekom od njih? Kakva je sada radnja? Nemoguće bi bilo Oluja bez samog Prospera, to je činjenica. Onda zapravo bi se radilo potpuno nekakvom drugom dijelu. Dakle, u prvom planu jest Prospero kao nositelj, kao motor pokretač događanja na jednom otoku. Druga zapravo glavna osoba, odnosno glavni lik u tom svemu je njegov brat, koji odnos između dva brata je puno jače i više, odnosno drugačije razrađen u odnosu na originalnu Oluju i kroz njega se otvara problem mogućnosti oprosta, neoprosta i iskrenosti, uopće laži i odnosa, nekakvih međuljudskih odnosa uopće. Također je isto tako u većem fokusu i Caliban u odnosu na originalnu Oluju, mada je apsolutno baza iz koje ta osoba, odnosno to lice djeluje drugačija. Caliban je nešto, lik preko kojeg sam ja nekako nastojala stvoriti neku poantu, odnosno pokazati neki moj stav u odnosu na temu licemjerstva i lažljivosti i oprosta koji u suštini nije oprost, koji je zapravo dijelom riječ, a nije ništa u praksi i samoj realizaciji. I naravno tu je Miranda kao čerka Prospera, a svi dodatni likovi koji su neki brodolomci koji lutaju izgubljeni po otoku u Šekspirovoj Oluji su kod mene zanemareni, odnosno nisu napisani i raspisani. A koliko ulogu i koliko je bitan zapravo taj otok, taj nekakav spoj magije i realnosti koji je i sam Šekspir unio, zapravo stvori jedan međuprostor između neba i zemlje? Apsolutno je bitan, ali ja nisam inzistirala na čarobnjaštvu i nečem što otvara potpuno neku drugu vrstu značenja i u samom originalu. Dakle, jedan prostor koji se često povezuje
sa samim Šekspirom, odnosno prema kazalištu, gdje sam okrenula stvar naopačke i čarobnjaštvo kao jedan motor, pokretač strane Prospera meni nije bio u prvom planu. On je svakako bitan, ali je moj odnos prema tome bio kao odnos prema bilo čemu što je duhovno, kao što danas ljudi imaju odnos prema Bogu ili bogovima, bilo čemu, dakle prema nekoj duhovnosti. To je taj put. Ali drugačiji princip realizacije, drugačije funkcije toga. Ne može se raditi na nekakvom suštinskom znanju, a da se zaboravlja nešto što je bazično, to je međuljudski odnos i poštovanje drugog ljudskog bića. To je ono prema čemu sam ja išla. Tako da, u tom smislu to čarobnjaštvo, nazovimo ga i ta magija, imaju nekako drugo značenje. Više su zapravo odnos čovjeka prema njemu samom i prema onom što on sam sebe smatra njegovom duhovnošću.